momentu punog cvetanja jabuke imamo intenzivan porast mlade lisne mase, pa je preporuka zaštititi jabuku u ovoj fazi. U isto vreme, biljka je veoma osetljiva na spoljašnje faktore, pa je važno primeniti sigurne i proverene fungicidne kombinacije koje neće napraviti neželjene efekte. Baš takva kombinacija su Delampro i Cercadis. Pored snažnog delovanja na čađavu krastavost i pepelnicu jabuke, uz njih imamo i efekat plus u vidu podizanja imuniteta biljke, što je često presudan faktor u borbi protiv bakteriozne plamenjače Ervinije. Dodatno, iskustva iz drugih zemalja govore o izuzetnoj efikasnosti fungicida Cercadis i na alternarijsku begavost. Delampro i Cercadis su potpuno bezbedni za primjenu u cvetanju i pružaju kompletnu zaštitu jabuke od svih bolesti. BASF. We create chemistry.